Taj prekidač je za brze i za spore. Ova je spliter za gornje i donje. Dole su ti prva, druga, treća i četvrta. Gore su peta, šesta, sedma i osma. Znači sad idemo, sad sam u drugu sporu. Pritisnem, dignem za gore, samo pritisnem kvačilo i on prebaci u drugu sporu. Spustim ga, idem u treću sporu, malo pre sam u drugu brzu. Sad pritisnem gore, pritisnem kvačilo i prebaci u treću brzu. Opet ga pritisneš, spustiš dole, to ti je četvrta spora. Sad, kad dođeš u petu, podigneš spliter gore, guraš napred, gde je prva, tu je peta.